Vuga ngo amen. Haleluya. Yesu azogaruka. Abantu bakora vuba, bakora bitonze. Yesu azogaruka. Yesu azogaruka. Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ubushake bwe? Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ubushake bwe? Wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose igusingizwa ubudaca. Dawudi yavuze ngo ninde uzobana n'Imana ku musozi wayo wera? Ninde mushumba uzobana n'Imana ku musozi wayo wera? Nivuga ngo amen. Ninde muyumbe uzobana n'Imana ngo mwihema rye? Ninde n'umuntu umaze gute afite iziye ndangagaciro uzobana n'Imana yewe ku musozi wayo wera? Niba udashobora kubabarira umuturanyi waguhemukiye nimugoroba, uzutekeza ko uzobana n'Imana mu bwami bw'Imana? Niko niba udashobora kubabarira umuntu sibura waguhemukiye mu isoko gusa, akakuribanganya yo mu isoko, ukamutaho wasirote agakiza ukagasiga mu isoko. Ejo umwuka arangarije arangura mumbaza abantu kwese agakiza ukarangurana ukagashuruzanya ukagatahana muhira mubana nimugoroba. Bari muri kumwe se woja kurangurana agakiza ukagaruka ukagashuruzanya yewe agakiza ukarangurana mukesha ukagaruka. Mani habishubahira. Amen. Timurakare muvuge ngo amen. Mususuke mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Ngo ninde uzobana n'Imana ngo ku musozi wayo wera? Ngo ninde uzobana n'Imana mu ihema ryayo ryera? Ari kumwe n'Imana gutakavuwa se. Imana ku musozi w'Imana. Aravuga ngo n'umuntu uzokora imirimo yo gukirana. Mani habishubahira. Kabiri ngo umuntu uzuvuga iby'ukuri uko biri umutima we. Gatatu ngo umuntu azushusha inkuru z'abaturanyi. Kandi ngo n'umunyagisuzo mu maso y'abantu ngo arahinyurwa, ngo ariko abubaha Uwiteka bose arabubaha. Ngo icyo yarahiriye n'ubwo cyo muhemukira ngo ntaza yivuguruza. Iki ngo n'umuntu utazutanga ifeza kubona indamu zirenze urugero. Mani habishubahira. Haleluya. Iki ngo nutazuguriza amafaranga ngo kugira ngo abone indamu zirenze urugero. Uwo ngo azobana n'Imana ku musozi w'Imana basi. Uwo azotaramana n'Imana. Amen. Amen. Azotaramana n'Imana hamwe n'abera. Azotaramana n'Imana hamwe n'abatubashije bose. Abagabo b'imbaraga bo kwizerwa bari mu mwanditsi mu gitabo cy'Abaheburayo. Jina abana barikiyasa. Amen. Naje kwambwira ngo mube maso, Yesu azogaruka. Sema haleluya. Mube maso, Yesu azogaruka. Azoza nimugoroba cyangwa se mu gitondo. Bibiri avuga ngo uko byari bimeze mu gihe cya Nowa ngo niko bizaba bimeze muri icyo gihe. Abantu bazaba barya, abantu bazaba badandasa, abantu bazaba bashaka abandi bashakwa, ariko Yesu azogaruka. Siko kuri flight izosohoka Yesu agaruka. Shamane no wambere muhimbunda ntigatiye ukusira remereba nje wayikuye muri Kenya ndayigumana ku gatuti muzamuri marigazi bra Yesu azogaruka. Siko ay mukuru rafite uvuga ngo amen. Mukuru Yesu azogaruka. Imana yabishoboye. Yewe Yesu azogaruka. Jambo Yesu azogaruka. Yesu azogaruka. Icyo gihugu sinkico mwisi hari uburuhukiro bukuri nta magambo ateye isoni abayo nta nevuzi zigakubitirwa nta magambo ateye isoni abayo nta nevuzi zigakubitirwa. Icyo gihugu sinkico mwisi hari uburuhukiro bukuri nta magambo ateye isoni abayo
Hani mfuji ziha umitiwe. Muzamuri mbali biganza. Amen. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo kuririmba. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo muririmba. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo muririmba. Aye, muzamuri mbali biganza. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo muririmba. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo muririmba. Mwene dati cho nifuza niki, uzababona yo muririmba. Nimuvuge ngo amina we. Sema haleluya. Iki gihugu tukibana tunezerwe, ariko igihugu cyo mwishu ni cyiza kuruta kinoba. Ayi muvuge ngo amina. Igihugu kinoba ngo bakamburishi n'abaruka gasawa. Kitagasa. Yabwiye umutima ngo torima. Ngo nawe Mana we gutora umutima we. Mbavuga bene wacu b'Imana we. Ejo nashuriwe igihe ubuzuka bwatangiye wacu murenge. Barabimbiye amakuru barayambira neza baranosora bambwiye umuntu mwene wacu wa mbere wishwe mu fiadini wa kwanza. Umugore bita Kibihira muzamumva ba akondara humere ko kwiba Aiko Kibihira we baravuga ngo kubera ko wakigirwa bamenye Imana turaguciye Kibihira ngo asha ku giti asha munsi y'igiti abwira Imana ngo bamana baranciye ariko bakunjiriyeho baranciye ariko bakunjiriyeho none ubwo bakunjiriyeho ntacyo kibaye abwira Imana ngo Mana wiyarangiye mukamanyira ushize ko turaje na gatanu kugeza niyinga iyinga jesho mu umusozi murenge siko pasa siko
Mwokozi wangu siku zote. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Ubu nyine ibintu bigeze kure cyane. Ivuga butumwa tugomba kurisora iwacu. Ndabivuze hahandi kibake. Vuga ngo amen. Nubwo mwe mutabikundanye. Ariko twekera zarashe. Tumaze kuhagera inshuro zitanu. Ejo twagezeyo muvuga ngo amen. Bakaba n'umunsi pastor agira umutwaro ukomeye kureza abandi bantu bose. Ejo bundi yarakutaraniza igiterane cy'uruziruko rw'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge. Buzuye kandi saburembere. Ahabikishira muri Imana ryo kuba umuntu umwe gusa. Kuko ngo twese data n'umwe kandi azotujana mu ijuru twese. Nta juru ry'abamwe uzosanga ijuru ry'abene wanyu. Nurisangayo uzobahamagara nimbura umugabo uzobakorere declaration ubajana. Nta declaration mu ijuru ndakurahiye. Nutitwara neza uzosigara abandi bagane kandi tugerayo tutuzokudekara. Yo ni tangazo rikomeye. Nta declaration mu ijuru. Siko hari declaration mu ijuru. Haba n'ubwo kumva umugore n'abana bawe. Ariko ndawo declaration. Hari uwo declaration. Nukwirwariza ndabaye Imana Israel. Nukwirwariza gusa wenyine ugashura ubugingo. Ubugingo bukumva Imana ukazasha mu ijuru. Abakecuru Imana bagereza burishe ku bakecuru. Ariko mwebwe haracyari kare. Namwe mukaza mukabye. Muvuga ngo aho mwataye kare mwungutse. Muvuga ngo amen. Yebe mukomere Imana duha amashanyarazi. Leta duha amashanyarazi Imana ndagire neza. Tuzadusengera leta y'u Rwanda igihe cyose duteranye. N'ingabo abantu atadusengera iki gihugu tugisengera. Kubera ko kira bacumbike. Vuga ngo amen. Ejo muri pastor ngo dutegura igiterane icyo genda rwa Kabubu. Nazo bibwira pastor. Seswe. Baratubwira ngo bafite ifu ngo ariko nta mboga. Mukamanya. Ngo dufite ifu ngo nisukari. Ngo ariko ngo muzi kwaje gushaka. Ati kandi bene wacu iyo hatarakita iyo ruhafashwe. Turabwira ngo natwe nk'abagabo b'Imana n'abakristo b'Imana dushumbye. Cyo tuzobura akanyama. Mwabonye ifu. Turabura inyama. Ugivuga butumwa. Mukazapfa kugishora. Igira imbaraga ngira cyangwa moto nyinshi. Wagiye kubwiriza umunsi mwana azabavuga muri data. Ibo baratubwira ngo bafite imboga ngo ariko ntafu. Twamba tugaya twikoreye 50. Kandi hari kera bigoye. Sese none bazambwira. Twishira muri Natracom. Ya kera ngo kwima. Ifu ariko umutima wakura ngo tugura ifu 50. N'ibiro 50 z'umuceri. Na 50 by'isukari. Kandi twese twari batana ba Emile na Angelique. Tuzorenza ibiro bine kurya iminsi 3. Ariko ibindi tubisigira bera. Muze hari abantu bakeneye Imana ariko bafite ifu ntamboga. Hari abandi bafite imboga ariko papa. Kwe. Mwabura mukurya mugashira imboga z'ubwoko bubiri ariko bani ntamboga kwe. Omara ko nezerwa ugatagati. Sunese. Vuga ngo amen. Mugire Imana gutya. Ko ndabwira ngo Yesu azogaruka. Sema kandi azogaruka tware abakristo. Icyo tangazo cyo muzorimenye ntawe uzongendera mu kwaha kundi n'abakristo. N'abantu bitwaye neza muri iki gihe barimo. Mu gihe ariko utekereza ngo bari muri abandi batabahema. Utekereza ngo bihanganiye ibyo abandi batihanganiye. Nibazana ana wasenze imyaka ingahe? Ariko mwana penini. Imyaka ingahe ana yasenze? Mugire Imana. Sema amen. Muzomutekereza ko ntara abandi badamu bitwaye neza. Ariko igitenge cyagashwashwa cyo kubuza ubugingo kwe. Yoga fa yo kubikora cyangwa siperi yoga fa yo kubuza ubugingo. Ariko nudakumbura no kwa mwishu uzokumbura n'abene wanyu beza mwataramanye ariko bagiye mwishu. Uzabona indwari zimana mw'ijuru zimwe zagendeye ikabera. Tuzabona amahinga wakoreye Imana amarembo n'ingururwa. Izabwira bacu ngo nk'abashumba abashumba twebwe igitangaza umuriro w'Imana. Tuzihangane tubone abashumba batubanjirije bene wacu. Nibabwira Paulo bamwe arabasika ariko abagabo bene wacu narivuze kibiga wakijijwe. Ese sinamushoje. Abwira Imana ngo Mana niwe bantayeho. Imana yabwira ngo nanje kubera ko ngira imbaraga tusubirayo. Isanigari arasinzira aratasha. Kubera ko bene wabo bamusiye ngo kubera ko yakishijwe. Hari cyuso nusenga ndagutangarisha. Nutangira gusenga uzobutangira intambara.
Yesu. Kandi rubana turasenga uzoryama neza uryame wisigure ariko nutangira gusenga hakika ya Mungu uzohura n'intambara. Harakani ngari Mungu sawa kanyuma. Naringiza ngo n'umuntu mwose na nawo tumucomeke. Muvuga ngo amen. Haleluya. Mukuri kw'Imana iyo tutangiye gusenga gutya nico gihe turane. Ese nabwiye abantu ngo umuntu agira intambara, umuntu agira abanzi batanu. Umwanzi wa mbere ni wowe. Umwanzi wa mbere utugoye ni wowe. Nukuvuga ko jewe Alex niwe mwanzi wa Alex umugoye kuruta Satani n'abadayimoni. Umwanzi wa kabiri ni inshuti magara. Inshuti ya muri rirango muri uyu muhana. Niwe mwanzi wawe ushaka uzumuhungu nuzozumubona gutya. Uza wiruka. Ese bakutuma. Kera bwishije ese kera bwishije uteme. Nari nkubwiye ngo umuntu w'inshuti ya muri uyu muhana. Burya niwe mwanzi wawe uruta Satani n'abadayimoni n'isu n'umubi. Inshuti ya magara ariko. Bwira mugazo ngo mugabanye inshuti. Mubwire ngo ugire nkeya. Mari tugire inshuti nkeya zishoboka. Kuko inshuti yanje magara niwo mwanzi wanje wa mbere. Inshuti yawe magara muza muririmbana mukumva bikajyanye. Turuzi ko abana bombi sabaririmbye bombi. Abakobwa banje n'abaririmbye bombi. Turuzi ko wawe uyo uwo niwo mwanzi wawe niwo inshuti yawe. Nawe uri buryo bwawe niwo mwanzi wawe wa nyuma uruta Satani n'abadayimoni. Gusa ntukaze umukomesha ngo kwagenda Yesu. Ariko uzumenye uburyo mwitwara kuko inshuti yawe magara. Imana ibwira Amosi, sema haleluya. Amen.